iya barakat na waramparangi kumiki masana senang ukupi tau magame munro kopi. Jadi mume gatu rampara kudino ko tau magame to pahangi agame ko tu dito na pusanang itawi bisa pakita kan tapasanan. Ya. Oh tapi ngerang sambo di sini tawe. Iya nade na pahay sang agama tu lima garu kutu agar. Magi agama na bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Risige iganna tau mappa mulai nabi ada latu kamal dino yes hitunganna hakikin nami talun rupa mi ya nomor sidi angka tau iritamu pak jokka hitunganna tapi tau mati na iya tu ya kega yero iya naretu tau mati tengengi lepu atinna. Ya, ia tahu mapakai pak aja nan malah datala sarah, tata aja manibawa matena tasarai kumiki masaraiwi. Kega yero fazakal kulubul kafiri, tau boleh ati kafiri. Magai pura igunci mati ni atin na tahu mapakai. Ya, ibereng ati boleh ripong Allah Taala. Tapi de nang kanala sar bulu-bulu ipera-pere natitai mate ya parimangi pole ripong Allah Ta'ala derita nang kana macina lalu rila lang asalamangange gangkan na igunci mate atina ya. Nomor 2 engkau tahu salah pahang risesena hadesa ubudullah firridha sampai pong Allah Ta'ala ria senangangi gangkana iya ko maripai de na sampajang de ko macipi-cipi de na sumba de tulima sanapi ya gangkana na utamakan asan na senangan lino na iya apatiron na asan na senangan akhiratna pada ronange biasa ko to lo macara masubu watun ramalaya ko makiru biasa bate ko masuais panoni mega ditakuri baterna na yan nange di paga kata uruntu sidimo ini yang kedua angka mau balik uruntu nange nomor sidi patoto komporo ada kindri mas sampai jasubu tema tu ya. Yang kedua engkau tahu tutung agak malampe di sekadamik garo agak yang jelas malampe daku ini pada lengi batin tes sapai asan-asan ya. Padahal risige kan pangajai baik lelena kurangi na pala tukang ipong Allah Subhanahu wa taala makoto parope mengada-adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rima japuna iya rasa nasanange pak dia namega ya nomor sidi asana senangan na paturu pong Allah Ta'ala oki warang parangin na taro kipah pedalina namun na pangajari ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringatan nimal malu salih lirijali salih iya barakat na waramparangi kumiki masana senang ukupi tau magame munro kopi. Jadi mume gatu warampara kudino ko tau magame to pahangi agame ko tu dito na pusanang itawi bisa pakita kan tapasanan
Ya. Oh tapa wingerang sambo ada kuah iya na tali ni na sangin habitai makada ya pak iya makoko mancaji viral itu si belum naji 2 talu teh tapa sambo je na cerita ya oh iya nah iya dia na mereka cerita mak pero sebab memang melampaui batas taliwat-liwat nih taliwat-liwat nih ya iya nih luar biasa waramparang bintang rokok mana je terap baje teh ko si runtun sebab tau masakan tapi de nangka nakatan ni masa lori pong Allah taala tolik ke du ponge luar biasa aku asana pong Allah taala batena pakai tunai tanna podo aja na di meeting sidi tafakkaru fi halqillah kita mukije ilalana tutung linu tai kenri monro tujue kunruti monro asana sanangangi kunruti monro capai. Ya. Nomor 2 ya senang-senangan dapat turpong Allah taala sihat oke di sini singange tapi yang tahu mi tahu masenang di singange tahu maka singe tepat nah tahu na lori pong Allah taala talepah ilala nampi kedut si di sini tahu iya nade na pahaya sangi agama tu 5 garu kutu agaru magi agamai nak bicara ya nomor 3 senang-senangan pong Allah taala wal faragu waktu baik waktu untuk mapedece waktu atu-atungan ya amo tu kita siratu tahu ya kodina pahang makada kendro ki pole kendro to ki melollah ya tulipu saya tu tahu ilalana atu-atungan di dona makanya napa turungi pong Allah taala nikmat iman untuk pasukui asana-senangan na sebab papedalekna asana-senangan na sebab disingenna asana-senangan na sebab atu ngange ia pada engkai wat di ipatali lalan Yesus biwi ya sinna surabikun karun tu telah ko ni pak jadi situng-tungan aja tu biasa ya makada ka ai situng-tungan aja pangajeng namo je tahsis manisulang magin na tahu makanjak mana mo je ipangajari kadai te amalak na to sia sirun turutukan ngir si rampe-rampe iya itu ya makanya untuk pasuku-suku aga talolongan aga taruntu aga pamase madece pole ripong Allah taala riga ongkana to 5 cending macinna masih ngarap penadita untuk mengkalinga desing apa dece toki termasuk tu itanaiki matu asremunrina pong Allah taala kololongan ni desing na di nangka tapalororongan ni desing saji salata iya situngat-tungan nai maparluangi tapi di na pahang makadanu ya parluangi ya jadi engkau tahu mapunayati melo pasti ya yuk kemarin parepai ai de sisil dekat ya pada ko mamma nasa di manya mangitindro na ko subu ai de nanalo masigi na pa ukir umurnya mangin sadi ni kana ya fazakal kulubul munafik termasuk tahu munafik ya sigarumopa sasak kaliwi tau mapeke ko mati ya nomor 3 engkau tahu de matugang kameman ni tapat nawalang sutia balang nagarusu busidi na milu malulu magai tulingkan yero si bawa amanu wa amilu solihati tapatna tulina cinrolai pangkau kepakasiweng ia nasabari na pede lo asu pede marape pode ripong Allah taala pede lo asu pede macaya iro atinna ulawapol naya ulawapol pa ilamma tulimu tuli ulawa je mu ilamma tulilawato ya ia na pada yakuragai dengan syarat tali siton rapatu tapa
pangkaukang mega mau tahu matapat dia tapi dia nami tahu ya angka tahu mi tahu tapi dia nama tapak gang karena de nama kasih batina maka sulor pengal aga pas sabarna nomor sidi de na pahangi ancajingan na magi na de na pahangi de mi matto nang kanah kuragay untuk pahang para subuh ya pasabengnya kualeta maka dah pananungan niatu iya na tu si pak makanja si mata tu lima birjama tu maring kalinga bisaran na pong Allah Ta'ala bisaran na nabita makanja lat dan ini sa Allah kul korima ukui jolo alewe ya pasabeng apa iya kupuran ya pasabeng ku alewe tandria pasabeng na sabiwi malaika lebih pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala koro pahangan na kami nomor 2 nasabini malaikat pada subuh nasabini malaikat akan nasabengi Dito ngepong Allah Ta'ala kuasa wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah mana tunga ngokorilalan na masyi an-nur wakili na tunga pong Allah Ta'ala Yorupong Allah Ta'ala mapakasabingi ku malaikat wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah saya akan menciptakan wakil kurilebon na ya tanewe wakili tungan na megan pancaji walaupun angkata miseng yelina dina pahing yelina sebagai wakili ya nomor 3 irupa ini ancaji ngata ini jailum piradu alipa irupa ini ya irupa ini wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'buduni maka ya rabbi pong Allah Ta'ala pancaji ki dega galenna sangadina akata nelormi sompa nelormi to makasiweng iya tu sapa dalle nelormi pake makasiweng dene giling ya. Jadi talu agak rupanya subuh insyaallah nanti nasabari na ilam maki matu apa dia tandri lemat tu ya dia tandri lemat pada yang nange pa akatalu ka mata sia weh pasti sak di perlu kedak weh malulu mana ngiji iya mati winanya jadi terakhir nake ukura Allah gateda kucubana digago rusak kui yang katau melau pasia majulu subuh bim tak luka di pak bamana anur macaram ku subuh tapi yang kastali poku makadang kejuru Allah Ta'ala sare insyaallah lisun sini nama sabing kedere untuk itulah mumpun na pindrang mopi pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala sikasikan jannah tapaki gunai atutungat taribat tudina panatu mati dan tapake gune di singata ribat tu dena panada pisik di batu dena tarulai tapake gune atutu ngata ribat tu dena panada pisik di batu na tomate pak iya talu agaga pak iya digaga tau mulik kapisai digaga tu milau domi tu dirpong Allah Ta'ala nomor sidi angka kisi pulung iya subuh si paring range iya badingi mencaji saban napas sabar ni lulu ngapamasin akamasin na pong Allah Ta'ala tapi kuy salay matu masigi iye digaga tau si di kumiseng makarapik kuy papitututay digaga ya makadamari si disimugi matu kutulisu ya tu mau piga atau pikir apa ya CD pak mancaji pengajar atau nggak matengange neram memang kafabil mau tiba itu mamadai ya matengange pada mupaki pengajari alim nah pengajari itu nggak pun Allah Ta'ala ya ketau mati kada kaye mati mage kasih nakar
ia memimangi ki watun nessa itajang isubun na di kapak mati pali titahi ya karaya mati magai je nak kadhalau mi je jokka kubala na sila suran na kumersawali nunu kan manang kakariban makada mati itu kerla nalila inilah dan tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa mengalaminya karena itu adalah rahasia Allah. Tugas ta isapa mani bawang pikui carana atau mapacapu ilalana tutungal linute na sabak pangubi ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Nomor telu ati macino ya ati macino manang kemahkosan nak jirita kukim sigi ya manang kemanajasan nama aku bicara agama na jadi makan jiran aku bicara agama nessa makada termasuk laleng asalamaka iya salamaka tong-tong dia nalacai susah ya pada wita pak aku pangkajian itu ya hampir semua masjid itu menerima pengajian engkau kelompok ukur kurang lebih 20 orang kendo kak mah pengajian rutigar ir kedai dia engkau jangan kamatu tu melo makaringa pak ustaz nadi negala oke masih agu tengkati masih raya engkati Allah berar engkati menjadi engkati mak dupa polena engkau boleh beting arawa wesak dan lain sebagainya si kumpul ya kau kadai makare nulle malah salasa atau engkau halang dan sebagainya inilah kuni napita tandra tau makeke untuk melori deci po dari pong Allah subhanahu wa ta'ala sini nama jadi iya naro masyarakat iya roi dituleng kekku masigi si tongat-tongan na melo manituli palala ya melo manito li pakasingi perani ya gagana sebab angkatoje tu iblis tu li panguji panana pak pede mata pa itu teh pede batoti batina makur gaifi ya pede makanja ite batina makasue pede alusuti batina lolo iya kau tahu deh pak nangka deh nama ria tilau masigi iya mi kujumai nangka kamak tu pita nangka lolo deh nama lak dan nauraga iya tu deh kada jana iya lenge maka nak karena yala nai palaina tu galampung aja nasiwa di nama nanan tu pak deh ipangajari paringerak jumai paringerang iya mau juma iya mato juma pemang iya mato juma labai aga pa sebenarnya mapamula ni nabatu salau atina demo pa napakai nge alina namo mapakai nge mana taulino tau pandrita iya nade nai di pangajari alebe natumilau tulu ripong Allah subhanahu wa ta'ala sarkom mangina wirengi apa tiroang silupa sisala itu dicingi makanya pakuraga kami nam matanda ilalna tutung linun tapak yarga sipak gau taperan ya tu tapat taperan ni di minawat di tu makara mo mahkuman itu apa digaga pak gangkan ni sengedici di minawat di tu mapirisi makwar pak angkato tahu kumani mak berikada natulat dangalida naihi mitai berita koruptor roko televisi nak kedai aku ini dan itu sama suruh malak dapat bayar kita minta tahu liwat jana muka aku televisi nak kedai ya aku dia nadi dan itu masuk malak wadi jaji tama ya roko toba ya untuk itulah ribat tudena pada pas sakipong Allah Ta'ala untuk caurang ya leta tampong kita pelatukan kusi salata iya ku di tapahamanan itu sarikam mangina cauram memang yalina ribat tudena panipasa po dari pong Allah Ta'ala sini na sesama lebih kung kehedere untuk itulah tanapodo mana pong Allah subhanahu wa ta'ala ilalana tutung linutay si mata natuntungi najagaiki poleri abalai ya
gangkan insyaallah digaga wat diala lepak lillah digaga abudu paringarak wilana tita simata arja siwan akuasana pamasin ni akamasina pengalata gangkanna napitang amau pakan nakulino napinadingi amau pakan nasrimun di Allah subhanahu wa ta'ala. Sinina sesama lebih kurang kaya diri sirik naso kangko kitu ilalan na siya kana kita purani ipalatukat tanra-tanranna amau pakan na tau matiwi ternyata pura nak runtuh. Wah, luar biasa aga itu ya, maka mutu iga tanda-tanda na palatukan inabi tasiba atau pandita taisa surugai tapi engkasi ditandra artinya tandra ala-ala termasuk unroma tandre nunrui ya naritu ya kong katau mi mate pas palongan na mati witui detik-detik terakhir naulai makita riasye batu matanna nang kepada ulala ekulasi matanna liliwali pas lari layawo pakitan leputoni makulat datu amatingan na nabita ya ternyata purani uruntu cicang ngkatungan nasa tapi kodena kuaro makanja mato yang penting macinong etita dina maru atita dina yemina tu masampaja kudina tu maripa ya sini nama sa justru itu ilalana tu ngelino taye dua tu sifat na pabongko kingi pongala tala iya na tu macamo pera iya dua sifat gangkana dena sarang ilalana tu ngelino taye insyaallah ya nari tu sifat asyukurukan asyukuru teman termasuk ni apa sifat asyukurukan de taulai mak berjamaah ko de natuli sifat syukur mukbar ilalana tita itu ya. Yang kedua sifat sabaraka detotulai pasukui bateta makasiwang detotulai warakang aja na pacuse sana kodeta sabar apa wadi jaji lisu kitu ya na dega sifat sabaraka ngisila da kitu datu da maringkadinga tu na kadai na tau pulimor je lau tasalo itania doktor tite para iya pahagan itu agama denah kada perintah na puang Allah Ta'ala ku surah Al-Mujadilah lauko ko doktor ya lauko ko S3 MMM de makadami iya ko mengkalingai misan ni mupahan ni angka 10 nga untuk si rampengang lalang asalamakang fafsahu saginayang ni pinading sari komangin nama sagena decengi muruntu jadi asagenang penading untuk tudang masagena to ilolongang papedisen pong Allah subhanahu wa ta'ala ya makumiro perintah untuk jadi nomor 2 miatu ilmu walaupun sebenarnya matandrek kegunaan nomor 2 angkatan nomor sini ya yan royasang intan surullah yang surkum yusubat termasuk tau murusu agama tau patatung agama yaitu tau toliengket tuda maringkaliga na iya tau tolima pakwir itu pengalah ta'ala mursu kriya tu si mursuku ya sini saya abikung kehadere narima konna naro yakuragai mani bawang yakuragai mani maka kanange de tu napaja tanya tu pana biasa tu nabili kang ibaldisi pana baracut tu ya jadi kadang-kadang tu ya minta berita bahkan ini misal langsung oh bisa begini
dimakluman ni bawa. Makanya tapi ku makanja itu bakanja ibati tak jagaiwi maka tan ni masaki min lallahu dongengi ripong Allah subhanahu wa taala insyaallah napalapak itu pong Allah subhanahu wa taala. Ya. Kang iblis ilalana kurangi memang kanja namo tu napasabiang ku pong Allah taala. Qala rabbi epung bima agwaitani nasba manassani onrokku lalang apu sawula maka wahku raga itu sininna na apuna adalah tuka malino ia pa namanya penadiku ia ko si 80 ngarsur menteri kalalen na tu jadi aku kata iya na mahlu toli melorang yang majanu medisinghi makanya termasuk paperingarang aja lalu ki nangkap posipai sifat na balisi melorang yang majata bui puji susai tabuhi termasuk bagian dari sifat iblis itu ya. Carana aja tapalapa ikasadarangi sadar kimat taru ataka polir Allah Ta'ala halifaka yang tujuannya menyatu kepada Allahul Karimah sifat madicingi sini nama sabing kadari naswa mesin dia kesimpulannya ya taperan itu dengan cara api dicingi kepada terpatau sumpululota si salata yang kedua mumpun nawirimu pipong Allah Ta'ala kesempatan tapake guna ya kesempatannya baik ilalan na sampai papiralik na pong Allah Ta'ala ni pakai makasyang lebih-lebih untuk langsung makasyang na sebab pakai magdub gangkan na insyaallah nadapi si di batu yang kay puri palatu kang kullu nafsin sa'iqatul maut sinin na makinya we na capuri manang amatinga gangkan na tu di makasih paringarangi pak mandarito nga katau makariso na lupai je amatingangi magai dia menganggap kenikmatan dunia adalah segala-galanya macam biasa tak go pak katau mahkutana kada pak ustaz ya romato ko sirimondri ya matoro baine takulino ya romatoro ko sirimondri kada ka oh nikmat dunia dia mau bawa ke nikmat akhirat mana kasih baine mi yakutanaku akhirat surga kira-kira ko tama ko surga na dina tama bainemu ya karo bainemu ajaran na bicara numa pakeru pogo mani bapak suron na pong Allah Ta'ala ninirimi papisangkana pakanjaki wisipakmu tanggung jawaki sinin na keluargata sinin na waramparatta supaya itu waramparatta tanggung jawab gimana surimon di wija-wijata ya aja gagak galak-galak untuk lisu masana-sana risuru kepamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah sini nama sabeng kadere mungkin ya nakapang ada dasar peringarange terakhir tu masalawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayidina Muhammad gangkanna insyaallah wedding manci sabab pas sebarang ilu ulina pamasen pong Allah taala na baraka asipulungat tasirung tu ketaisu lebih dan kurangnya mun dimaafkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.